Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze aho muri hose mwe mudukurikira mu mpande z'isi zigiye zitandukanye, abari muri Afurika, aha ni ku bugane wa Afurika, abari mu Burayi, abari muri Amerika, ya Amerika y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, mwese turabasuhuje. Abari mu mpande z'isi zose zitandukanye, iyi ni Ruta MTV, mu makuru agezweho muri aka kanya. Moise Mumure niko nitwa. Muri kiganiro tugiye kugaruka ku nkuru ishimishije benshi abiganjemo abakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ni ku nkuru y'urubanza rwawe maze igihe kitari gito ku rukiko rw'Inyamirambo n'urukiko rwa gisirikare. Ni urubanza rwaburanagamo barimo abanyamakuru bazwi cyane hano mu Rwanda barimo Rugaju Rigane waragiye u Rwanda, abarimo hata biganiro bakora ikinyamakuru TV10, kimwe mu binyamakuru byakandagiye hano ku butaka bw'u Rwanda bwa mbere, abarimo Ishimwe Rikari wa SKFM, abarimo Jangwane umuvugizi wa PLFC, aba bari bakurikiranyweho icyaha cyo kugura amatike y'indege kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo Minadef mu buryo nyuranyije n'amategeko. Sibo gusa, harimo n'abo mu nzego z'umutekano, abashinzwe umutungo wa PL n'abandi. Gusa amakuru atugeraho muri aka kanya ni uko umunyamakuru wa biganiro Rugaju Rigane, Ishimwe Rikare na Jangwane bamaze kurekurwa ku rukiko rukuru rw'Inyamirambo n'urwa gisirikare. Hari urujya n'uruza rw'abantu benshi abiganjemo ibitangazamakuru bitandukanye, inshuti z'abanyamakuru, abakunzi b'umupira w'amaguru, indorerezi zitandukanye ndetse n'abandi baje kureba imyanzuro y'urubanza, cyane ko urubanza arimo mu rwakurikiranywe n'abantu benshi. Rugaju Rigane, umunyamakuru wa Radio Rwanda, akaba umwe mu banyamakuru bakomeye cyane mu kigo cy'igihugu cya RBA mu gisata cya siporo. Ni umunyamakuru ukora mu rubuga rw'imikino, akamwe mu banyamakuru bazwi nk'abakomenteta basesengura match kakahava. Uyu munyamakuru Rugaju Rigane abakurikirana cyane iby'umupira w'amaguru bava ko uyu musore ari umwe mu bahanga u Rwanda rufite, nawe atabiganiro na n'umwe mu banyamakuru bamenyekanye cyane kuri TV10 mu biganiro bitandukanye birimo nka Tenzone, Munda y'Isi, urukiko rw'imikino n'ibindi. Nawe Ishimwe Rikare akaba umwe nawe mu banyamakuru bari mu nzira yo kuzamuka, gusa bamaze gufata icyerekezo kuri ubu ngubu yarezwa ku kinyamakuru kimaze igihe gitangiye cya Samu Karenzi ariyo SKFM. Ni inkuru kurekurwa ry'abanyamakuru. Iyi nkuru ikemwe mu zasamiwe hejuru n'ibitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda byandika kuri siporo. Reka dukurikirane ko byagenze. Aha ni ku rukiko rwa Nyamirambo rwa gisirikare, urahabona abantu bagiye batandukanye nk'uko bimeze muri aka kanya. Reka dukurikire inkuru. Ni ku rukiko rukuru rwa gisirikare ruri Nyamirambo, ahari hari kubera isomwa ry'urubanza ku ifungwa n'ifunguro ry'abantu 28 barimo abofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS n'abasivili bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwa amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo nyuranyije n'amategeko. N'abari mu mvugizi wa RCS CSP Alice Ngabo na CSP Olive Bukantabana nawe ukorera muri uru rwego. Harimo n'abasirikare batatu barimo Captain Penina Mutoni na Captain Penina Umurungi na Major Vincent Murigande. Ni mu gihe abasivili biganjemo n'abanyamakuru barimo umwe mu banyamakuru bazwi cyane hano mu Rwanda, Ndayishimiye Rigane uzwi cyane mu kiganiro urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Harimo na Ishimwe Rikari uzwi cyane kuri radio iyoborwa na Samu Karenzi SKFM na Mucyo Hunter wamenyekanye cyane kuri TV10 mu biganiro nka Tenzone n'ibindi. Uyu Hunter biganiro yahoze mu mwuga w'itangazamakuru. Aba barimo n'umuvugizi w'abafana ba PLFC Mugisha Frank uzwi nka Jangwane. Amakuru yo gusesekara cyane cyane aka kanya ku bakunzi b'umupira nyarwanda nuko abanyamakuru barimo Hunter biganiro, Rugaju Rigane, Ishimwe Rikare bamaze kurekurwa. Ahari hari kubera isomwa ry'urubanza, hari abantu benshi biganjemo abanyamakuru, inshuti n'abavandimwe, abakoranye namwe muri abanyamakuru ndetse n'abakozi bo mu nzego z'umutekano bategereje kumenya neza uko biri bugende. Amakuru ariho muri aka kanya nuko abanyamakuru bareba gukurikiranwa n'ibi byaha bamaze kurekurwa. Abanyamakuru barimo Faustin Mugenzi akaba n'umwe mu nshuti magara za Rugaju Rigane akirekurwa. Ese ashima Imana ashyira ku rubuga rwa Instagram ifoto bari kumwe ari gusika. Anta biganiro Rugaju Rigane ni umwe mu banyamakuru bigaruye igikundiro cya benshi, cyane cyane uburyo basesenguramo umupira.
umunyamakuru Anta Biganiro arazwi cyane mu kiganiro mu nda y'isi, agace karirwa gusesengura umupira w'amaguru mu buryo bwimbitse. Umunyamakuru Gajurigani akabarusha igikundiro, ni umwe mu banyamakuru utanyinya kuvuga ko ari umwe mu bakunzwe cyane cyane mu gisata cya siporo, akaba n'umwe mu bigaragaye igikundiro cya benshi. Inyamirambo ari yateganyije isoma ry'urubanza, urujya n'uruza rw'abantu benshi bari bahuzuye, abanyamakuru mu mihanda bafata ama interview. Inkuru y'abagabo bagera kuri 4 irangajwe imbere na Rugajurigani, Anta Biganiro, Ishimwe Rikari n'abandi kwirekurwa ryabo. Turashimye cyane no kuri iki kiganiro umuyizi mu muri niko nitwa Iruta MTV muri breaking news ku makuru agezweho muri aka kanya. Imana